Good morning. Ngasi thangju numit ko thangju numit ki card ki message ing minarase ko ado aham bada ko haidi thangju numit obine thangju se cleansing to ko pa sugum mayam se loina to biro ko aduga ama kitang mayam da ai keno ma share tok jaram ge ko thangju ga numaijing ga se thangju ga numaijing ga haragadi haidi purnima gi ona especially ngasi ga hayeng ga se ko ai pot khuding mak ta loina mak 10% off thamjari ko aduduna la aga ying bi ba ya gani haidi bracelet ta oiro gemstone da oiro ko na hangai akoina sum lairiba rate to dagi haidi pot khuding mak ta 10% off kumba ko numit ni katang yona si matang di ko yam sang na di tawbodi tawjaro ko numit ni sidang haidi bracelet samna haba lishing ama piba ha se 10% off ta 900 kumba da dumai taro ko ado duma ma'am se adum lak piraga yumda lak pangai gi oina ko haidi home delivery di khut kitang khudong charoi ko ado duna yumda visit tawbiro yabiraga di numit ni se ko aduga khudong chaba se ma'am lobiro ko asisina khoigi haina sum thangja nomajing yam lere ko अदो ngasi se thangjo ebene thangjo gi number ha isne ha thangjo gi number se 93 lere aduga color dana black ka purple ga kai ko mai toroga ado khwai ham bada card ahum ta ngotho se ko identity gi lokto ko dumai na ha 3 card ka tang ngotho se 3 card se dagi amma khan bi se ko ID card number 1 card number 2 card number 3 ko ba card se da lere ani shuba card se lere Om suba card se le ko 1 2 3 ko asida gi ama choose to bire ko hari number 1 second zero 2 second zero traga 3 second zero do ko first card khan ba yinga se ko first card se ko hari ngasi chatpa matam da kemta ai erapan kemta leita bodo engonda aina thaba ingkang chappa do oiro ama chappa do oiro thaba ama tabu do yet pa khot pa kemta leita bida mangol oiba natraga hari afaba lakpa gumba oina piri ko ahamba gi koi keno se ko obstacle gumba leita ba harasme ma yet ba khot ba na haraga di ko aduga engonda some good opportunities han adumai toraga adum bakra hari engonda khudong chaba khala ko haidi first card khan bangai yona haragade aduga anishuba ko anishuba sisu yamna positive oire ngasi gi na ko hari yam phajana happy oina leiban harsne ko happy oina leiba haragadi mi pun mani khangde amani khangde adumai taro ko mi pun ba kot oiro celebrate tawba mi dagi sum yumda pochai gumba hari afaba gumba lakpa haida lan changak pa harsne go imung de sam samna haba dumai gumba lakpa oina ko sisina ko gi number 2 gi ko number 3 gi na sile ko number 3 gi na khetang leina ko ngasi se phawbudi phai ko hari sum sida thaba ama taw matam da hari concentrate tawraga taw habne full focus amaga loina na haita ko aido tawde ya de ko ngamde ya de ko haina dumai gumba khanbi ba haje ko mina haita ko mina namda han gano hari mingon dagi hari helaga chaki ko ke habe wana taba hari ai gi shu isha gi shu kaino malai jamni na hari mina hiring ai haita ai sam sonjai adu duna hari ai ngamde ko te kan adumai khan gano mina namda han da ba isha se ko sise malere ko ko gi card ahum sigi message se ko aduga timing so ma'am da hajara again टाइमिंग से अयुक की पुंग तरुक मिनट 5 देना 3 मिनट 58 फाउंग लेरे दई 13 मिनट 12 देना 4 मिनट 19 फाउंग लेरे दई 3 मिनट 4 देना 3 मिनट 14 फाउंग लेरे अदुगा नुंगदांगिना पुंग 9 मिनट 4 देना 12 मिनट 4 फाउंग लेरे को अदुगा अथेंबगिना पुंग अथेंब नोंगालमदागी हासना पुंग 3 मिनट 5 देना 4 मिनट 53 फाउंग लेरे को सिसिना कोगी ngasi gi oina afaba timing ko adu sida lere kogi daily card message se ma'am thank you